Eh, halo polo mentang ini makan sekali ke channel Jongi Ramzi and Rezi. Lo film mas nam jio untuk show nyiro show kami video malba balikas ni sturo slap kamu mantap restio. Tinggal plan ngapai Rezi ba. Ini wanita no pension sa ba mention tio tatio la slap restio deh. Jadi plan pengilikan di balong pesat itu tak seorang ba mau berada slap dari kasih kilang kisado kita mati ya perlu bisa itu orang larum support jangan cuma orang mo ya perlu mentah nila irum soakan ko hang ni nila irum soakan ko ba kafual mo dekat kanya sa YouTube mas tidak kali share kawan untuk ini amin sa finish bet ka katang ini chat ni mo balle haling share tama kita manitung ay pingil por bangilay kay ni haling share am kada tahu senam hi tabang yang le video apa YouTube nampak lang yang don YouTube channel ra kada tahu senam hi bale yang haling share te mantap ni lai pelan mes ni nama ba mantap berstio ke slap tama te ang nyawan kai bias ni ke nama ba slap te long ta em itanat te kam he te tang ya rong kani ngi ya de nang ngi le stu ko ga bon ha ka sini kilanya kadang le ken perlu mentang apa ban kuat abon no sispo deh dia oleh tahan suwi mar teh lalong hajan mungkin pas ha dia oleh tahan sama pas perlu mentang ngidang sun nomor hang ni ka jaka em hang kani ka sai ka mentam yo te ban her sispo nama bala maha manang tu te nele ngila pen EFC na jrong te ha kani ka jaka em ka bun ha ka sat no nginili pen i kan satu untuk thai son te haneng ka ketengai tu sat sai ka tu te la ban yo le ya po yo klap wal tang ka te haneng te la ban yo ban le apa bet te mantap berestio la slap te sama ne step ro kala dum ka pada ngidang mo la slap ma tamba mantap mas posisi ka chicken san pilot mo te wan ngan peni manela peni la khwat mantain peni sana jrong perlu mentangin rumah usaha yuk klapwal dan terus ya yuk klapwal itu nak tahan sila itu nak tanya nama oh tambah baterai perlu apa kena start dia klapwal kan ya perlu mentangin apa peni api katu ka yo klapwal kani ka yo klapwal nanta tu ka san therum ka bangilit ningkong kare haju ka jaka kalau haju betul ya mentangin peni sa ka don ka
swimming pool. Kadai natural kan kataro. Natural swimming pool. Yang nyelit ni mah. Dapat kumni am. Jendong nama adalah nyam ha umpat ba. Jeliu ba. Tang tayo belum mau di jendong. Ah. Mau. Aku tempat ya. Jadi pelat. Nga tangan jeng hintay. Di ba jeng hintay beras mau. First time may ikan natural swimming pool. Natural swimming pool. Parang ito. Bagi na po basa. Kuat apa sih sa? Perlang katu kayo klafol bangilit manen ang tinapo. Kaya mantang ilit so nan ni jrong mo. Impecah manen na po kam to, impekas na jrong. Mana ngipet na ka. Ada longgasan. Sanggut mah babatay ni. Station ya. Impet itanak ay video na jrong tamang tim. Ilit mantah. Kalau kam nama. Kolok tu pelai ihi akan ni kayu klafol kalau kamno teh kembang nila pedi mas di showroom hantu teh kalau kamno saya komen sa video teh kibang patwan asawan kaino teh mantang ngin mi nanang ni ngilet na sa stage maka dang bun nak saya bangin padio banet Day part 2 mah. teh ngin mi nanang ni teh saya kedua ko video mah tolong Bye.